na politička i građanska i etnička prava. 9. januara 1991. godine predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije naređuje razoružanje svih paravojnih sastava u Hrvatskoj. A mi imamo sad naoružanje 80.000 sa Kalašnikovima. Pa neki samo njih 10.000 za Vlaku. Hrvatima je puno oružja kod Hrvata. To znamo. Mi nikad više s njim biti neće. I mi ćemo u Knin moći. Knin ima za mjestom kao Knin. I Hrvati treba računaju, mi ćemo da se usporiti. I oko tvoj sin, ako bude i krv. Odlučujući trenutku. Koji su najopasniji mogu biti ubili na 100 vratima. Nije u pitanju niti žena, niti djeca, ništa. To se ne pita. 20. februara 1991. godine Sabor Republike Hrvatske proglašava da na teritoriji Republike Hrvatske više ne važe zakoni Jugoslavije. – 28. februara 1991. godine Srpsko nacionalno vijeće krajine donosi rezoluciju da se na njenoj teritoriji priznaju samo zakoni Jugoslavije. U slučaju odsjepljenja Republike Hrvatske od Jugoslavije, Srpska krajina zadržava svoje pravo da ostane u njoj. Ovako, dobili smo naređenje da pobiramo još najbolje ljude koje ćemo prijaviti za služenje Ministarstva unutrašnjih poslova. To smo već pograncima dali, to već znate kako ide. Koji su ušli u spisak uži, tiče ih tamo, a ovi širi moramo formirati sad odrede. Organiziramo se kao da se bude biti. Znači nema potrebe i prednikli više ništa tajno. Ali sumnjive ljude pribilježiti. Jer imamo naznake da ima sumnjivi ljudi, ne samo tu, nego uopće u okolici, pa da mi te ljude pratimo. Na određen način. Evo ovako da vam kažem jedno. Što se tiče oružja sad ima. Polovinom marta 1991. godine prijedlog Generalštaba Savezne vojske za podizanjem pripravnosti oružanih snaga radi sprječavanja građanskog rata u Hrvatskoj biva odbijen od secesionističkih republika. Hrvatski narod kaže da želi slobodnu, nezavisnu hrvatsku državu, neće biti te sile koja će uspjeti spriječiti volju hrvatskog naroda da na ovim prostorima nakon 1000 godina imamo slobodnu, suverenu, ako to bude narodna volja, i nezavisnu državu Hrvatsku. Socijalistička Republika Hrvatska, koja se naoružala uz pomoć inostranih faktora, kreće u ostvarenje svog tisućljetnjeg sna. Oružanim upadima u Srpsku krajinu počinje otvoreno sprovođenje Starčevićevog hrvatskog državnog programa. Politička volja naroda Srpske krajine pokušava se ugušiti u krvi. Istovremeno započinju i prvi otvoreni napadi na pripadnike Savezne armije. Ali pitam ja te iste Srbe, da li bi se oni opametili kada bi, ali ovo pitam, i da li bi, ne konstatiram, da li bi se oni opametili kada bi za ubijenog redarstvenika bilo strijeljano 10 civila? Za ubijenog